Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita belajar di kelompok kedua. Kita coba ulang lagi halaman ke-22. Ya, silakan Bu Kokom, taud lagi ya. Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan jangan ngegeter, Bismillahirrahmanirrahim. jangan ngegeter begitu, tenang aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru, ayo. A'udzu Jangan audu, billahi audu orang Sunda. Audu, dal. Audu, A'udzu mm. Audu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mm. Ada kelihatan tulisannya? Mafa Ya, silakan. mafasaha Mafazaha. Kemudian, iya. la asoba Yang panjangnya banyak doang. La asoba. Ayo ulang. la asoba Iya. Kemudian, wala laba laba. Enggak laba rugi. Bukan malah laba. Detiknya di atas. wala Eh, lana iya. Walalana. Kemudian, laqomaha nggak mungkin lam. Kalau lam pasti nyambung. Itu alif ya, bukan lakomaha. Ako. aqomaha itu ya Iya. Pak. Pak iya. Ako maha. Kemudian, Tanaza'a ta. Tanaza'a. Iya. Kemudian, to'amaha ta'amaha. Kemudian, fahalaka fahalaka. Bagus. Kemudian, laba'asa la ba'atha. Mm-mm. watamasya Watamasya. Kemudian tarik ke atasin dulu yang ini. Yuk. Nah ini. Yuk. fakotala Faqatala. Kemudian. malakata Malakata. Kemudian. nasohaka Nasahaka. Terus. la'akoka La akhaka. Bagus. toharoha Ada titiknya. Zo ya, bukan to. soharoha Zaharaha. Kemudian. Iya. fasawaba Fasawaba. Kemudian. laharoma La harama. lakomaro La qamara. fatayata Fatayata. masakana Masakana. la godoba La ghadaba. ya sangada Ya sangada. Jangan sangada ya. Ya sa'ada. ya sangada Iya bagus. Kalau ngomong biasa mah nggak apa-apa ya, ngapak-ngapak nggak apa-apa. Tapi Qurannya jangan di ngapakin ya. Ini ba, ya yang dari sini aja mulai. Adama ya. adama Adama, amana amana, wahada
Wahadza. Banaha. Banaha. Terus. Wadaka. Wadzaka. Bagus. Na'ama. Na'ama. Gosala. Gosa. Gosala. Ayata. Ayata. Nabata. Nabata. Jawasa. Jawaza. Kasaba. Bukan A tapi K. K-nya kurang jelas ya. K. Kasaba. Bukan A tapi K. Kak Ari. Kakak. Kasaba. Kak. 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 Ya. Kedengarannya kayak asaba ya. Kak. Kak. Yang ini kan yang ini nih. Iya. Kasaba. Kedengarannya kayak asaba ya. Internetnya. Kasaba. Kasaba. Ya kasaba. Yang ini. Farodo. Farodo. Kamu bilang K-nya kayak ayah. Kenapa ya? Kasaba coba. Kakak. Kakak. Kamu bilang kakak. Kakaknya. Kak. Kasaba. Yuk. Kasaba. Nah gitu ya. Kasaba. Farodo. Coba lagi. Farodo. Itu tadi malam apa kemarin malam. Bu Saripah tuh pengen belajar lagu kayak gini nih. Tapi kamu udah duluan belajar lagu dari Ikro 2 ya. Bagus. Yang ini. Nggak bisa lagu. Ya dikit-dikit aja. Nanti juga bisa toh. Insya Allah bisa. Pak Karya ajarin nanti. Iya. Ya. Iya. Belajar pelan-pelan aja. Enggak apa-apa ya. Yang ini. Jama'a. Nih ya lagu gini doang nih. Ya. Bakokom. Pak Soleh gitu doang. Jamaah. Jama'a. Gitu doang lagu mah ya nggak neko-neko nggak macam-macam. Jamaah khotoba yuk. Khotoba. Terus Wakana. bibirnya jangan ngeweng-weng. Wakan. jangan dibuka begitu ya. Bibirnya dikecilin. Kalau saya memang udah kecil ya. Dikecilin. Wakana jangan wakana jadi jelek. Wakana ayo ya. Bisa. Wakana. Iya. Pak Kari ya Pak Ustad Wakana. Kemudian Talaha. talaha. Kemudian Yadana. daknya dak keras ya. Dada didi duduk. Ya dana keras dalnya ya. Coba lagi. Yadana. Kemudian yang ini. Saroba. Syaraba. Yang ini. Tohaha. Tohaha. Kemudian. Banaha. Banaha. Kemudian. Wajata. Waza. Dalnya jangan kerapuhan ya. Masih ada keras dikit. Waza. Wazata. Diulang. Wajata. Bagus. Makoma. Maqama. Terus. Alako. Ada titiknya Alafa satu. ya Pak. Iya titiknya satu. Alafa. Lanya panjang. Alafa. Alafa. Kemudian. Iya. Mal.
Itu alif, bukan lam ya. Ma, Ma'a. ya, A-nya panjang. ma'aba, Ma'aba. Kemudian samawata, samawata. Bagus. wahoto, a, Ya. Wa khoto'a. Diulang lagi. wahoto, a, Bagus. Kemudian solataha, Solataha. Iya. Banyak kemajuannya ya. Alhamdulillah. Belajar terus sama teman juga ya di sini. Terus ya saja. Saja. saja, Saja. wa'ata, Wa'ata. Kemudian. falawa, Bukan lam tapi alif. Pa'a. Iya. fa'awa, Fa'awa. Kemudian. yatama, Yata. Yatama. Kemudian. fanada, Fanada. Kemudian. fah, fah, fahada, Fahada. Fahada. Bakokam. Fahada. Iya. fahada, Iya. Fahada. Kemudian. wa'aso, Wa'asa. Kemudian. la'ala, La'ala. Bagus. faqodo, Faqadha. Kemudian yang ini. ma'asa, Shinnya kurang keluar. Ma'asya. Shin ayo. ma'asya, Kemudian. khotoya, Khontaya. Kemudian. salasa, Salasa. Kemudian. zahaha, Daha. Ha ya. Yang ini lembut. Ha. Ha. Dahaha. Diulang. zahaha, Kemudian. Yang ini. kholato, Khalata. Kemudian. sowaba, Sawaba. dolala, Dolala. saroba, Saraba. akhoda, Akhadha. wa, wa'ado, Wa'aza. Terus. wa'aso, Wa'aza. Kemudian. gomama, Ghamama. syahada, Syahada. jahala, Hanya kurang gede. Jahala. jahala, Jahala. Kemudian. ta'ala, Ta'ala. ngajaba, Jangan ngajaba. Ajaba. ngajaba, Ya. Aja. Diulang. ngajaba, Nah gitu. Ajaba. Kemudian. nasoro, Nasara. Kemudian. samarota, Samarata. ma'arofa, Ma'arafa. Kemudian.
Wa basolaha. Wa basolaha. Bagus. Kemudian yang ini. Yuk. Romaya. 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 Yang ini. Romaya. Romaya. Bagus. Romaya. Romaya. Kemudian. Ba'a. Ba'a. Banyak begitu. Gak apa-apa deh. Ba'a. Ba'a. Disundain. Ba'a. Baya'a. 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 Qoma. Kamu teh kalau kemana-mana berarti nggak usah pakai lampu ya. Kan nama kamu Siti Komaria, Komar kan bulan. Kalau malam kan bulan bercahaya. Berarti sudah ada Iya. cahayanya yang terang. Saya pikir nama Kokom itu orang Sunda aja. Ternyata ada juga di Jawa ya. Orang Cilacap. Pak Kokom, silakan Salam. lagi. Iya. Pak. Ayo Pak Ustadznya udah ngantuk tapi semangat masih. Yuk. Koma. Qawama. Kowama. Qawama. Kowama. Qawama. Kowama. Dama. Dama. Dawama. 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 Mana. Ana. Manaya. Anaya. Manaya. Anaya. Manaya. Anaya. Zada. Zada. Sadaya. Zadaya. 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 Sadaya. Zadaya. Ho. Ha, Hola. ha, ha. Nggak ada Ya. titiknya. Ha. Hala. Hala. Halawa. 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 Kola. Kola. Kolawa. 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 Bagus. Kemudian ini. Udah pinter ya, Masya Allah. Masih deg-degan gak sih? Masih berdeg-deg gitu? Hah? Enggak. Ora, udah anda ya. Pertamanya kan deg-deg gitu ya. Iya dulu. Sekarang udah tenang, alhamdulillah ya. Ide, yuk silahkan. Lamasa. Lamasa. Ja'ala. Ja'ala. Nabata. Nabata. Gofaro. Ghafara. Naharo. Nahara. Ma'asya. Ma'asya. Lamato. Lamata. Hakama.
Hakama. Rosoda. Rosoda. Labasa. Labasa. Lasoba. Ini nggak mungkin alam. Kalau lam nyambung. Ini alif. Soba. Asoba. Gosako. Gosako. Nadoro. Nauzara. Khotoya. Khotoya. Malapa ya Pak ya? Alif nggak mungkin lam ya. Kalau lam ya, kalau lam nyambung, ini nggak nyambung. Ma'a. Ma'aba. Ma'aba. Ini nih lam nih baru. Lamaza. Ataka. Ataka. Saroba. Shinnya kurang. Syaroba. Shin ya ulang. Syaroba. Kemudian. Malaka. Malaka. Obado. Qobada. Donya pendek ulang. Obado. Kemudian. Hadana. Hanya nggak boleh ada desah gede ya. Hadana. Ulang. Hadana. Kemudian. Qadaro. Qadara. Wamala. Wamala. Azaba. Azaba. Bagus. Iya. Dan yang panjang-panjang ini udah pada pinter ya. Iya. Sebetulnya ngulang doang karena tadi rekaman dari Mbak Rahma juga udah bagus itu ya. Cuma ada beberapa yang tadi masih kelewat. Yang ini, ya. La azaba. La azaba. Wala mama. Wala mama. Wasaqoha. Wasaqaha. Wanadoro. Wanazara. Fahadasa. Fahadasa. Nggak ada yang panjang. Fahadasa. Kemudian. La syaroba. La syaraba. Bananaka. Bana. Jangan dijawab bana. Bananaka. Ya ulang. Mbak Sunda. Bananaka. Tuh. Kayaknya pendek. Bananaka. Bananaka. Kemudian. Lakosako. Titiknya satu. Ilafasako. Lafasaka. Fadolala. Wa. Bukan fa tapi wa. Wado. Wadolala. Wadolala. Kemudian. Wahafado. Wahafaza. Fahadoro. Fahadara. Fahasaro. Pakhosa. Fakhosaro. Pakhosara. Kemudian. Lazakaro. Ladzakara. Lamangaka. Lamangaka. Jangan lamangaka ya. Lamangaka. Diulang. Lamangaka. Bagus. Lama'aka.
Kemudian Wa nasoro. wa nasara. Kemudian Wa akhoro. wa akhara Wa kufaro. faghfara Falazada. falazada Amamaka. amamaka Wanayada. ya, Wanab. ya. Wanabada. Wa nabada Lah. Laholay. lakhoto lakhoto Laho. Lahotoya. la khotaya. Yang ini Nadaroka. titiknya dua. Tada. Tadaroka. Tadaraka. Yang ini Yasoharo. yang sahara La azaho. la azago. Ini ikro 2-nya saya sampai di sini. Berarti saya nggak lulus nanti besok-besok udah masuk ikro 3 ya. Udah pinter. Mudah-mudahan Pak Ustadz doain kamu cepat pandai, cepat pinter ya. Udah lumayan, udah bagus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.